Živjo! Mi trije smo. Ana, Blaž. Nataša. In danes igramo igrico Who's most likely to? Naredil prometno nesrečo. Zato, ker imam samo 2 meseca izpit. Se preselil na samotni otok. Ja. Zato, ker se mi Ana ne zdi tako, da bi bila v samoti. Ampak zakaj si pa ti sam nas se pokazal? Ko mislim, da mi ne bi bilo bed, tudi pač meni tam iskreno. Se prijavila v sanjski moški. Zdaj. Jaz sem se To se ne hotla. Že. Pač. Jaz vem, da se je Nataša hotla že, ti se boš pa sama, ne? Ja. Okay. Pozabil pobrati svoje pravce iz šole. Zdaj. Well, Ja. self-explanatory. Da zaprav celo svojo plačo.